Kajing sedang pur stat zong kenyang COVID-19 ha is Jaintia Hills District kalapun long ka office District Medical and Health Officer ban Kyntu juri pai ba nong song snong ba kim dei satia ban Kheinsting yo deu kenyang jingpang ubala sedang ban pur keleng ki benta jong kejala klem dama wat ya ka district jong kiru da ka ba Kyntu juri pai ba kide ban penklan yelede hakur kom im kenang bakin la ban yakun yo teu virus u District Medical Health Officer is Jaintia Hills District u Dr. D Shilla u ong ba lemda ki brio ki kella hakur kom im kan e bha bakin la ban le persya yauti khunyang jingpang haba batai bnia halo ka behavior change campaign ha is Jaintia Hills District u Dr. Fernandez Lamin ulai thu ba ya kani ka jingpan sai pai ba la sim khia lang da ka office jong dupdi commissioner lembar ka tana ka koi ka khia ban yalap si pai ba kire ban penkelano e kom im na ka ba ki ju im ha ki tu ki por ba manswa bampat don COVID-19 behavior change no mara kane por ba jor ju pangoi te Isiran kam sarkar ba kibriu kin chino iki kom le kom ma kom kimat ki habit sendiri na lama gini habit berokok ngilap ida ngin jimpur pun no coba ba kata tahu dalam badan kam ingin make awareness yang bro makin follow ini behavior change mai khol ta itu lebih betul kami melihat sekarang ke lagi mau ide balik apa kata komansi dan topik behavior change ka behavior change ke bangi kai ki bro ka banang kong bangi kai ki bro kade kata ka bagi ka self care dan ka jing suma da le de yer de khamtam yi kini kitmen kumno kin suma da la de yer de te ka bangi kai ki kalong ba kin ammi Shane setai klem na don kam, bat ada don kam kidi ban mi, bat apa kimi ru kidi baik bandeng daki mas, bat kidi ban maintain ya kaneka ka social distance, kat siapa ka baki le. Paling ikai ru kam tam iki ba, kumno bat pendeng pendon kam ya kamas, entang ban sudeng dari kumno ru ban pendon kam ya kamas, bat bakumno kinsa iki kiti kijongki, bat kumno baki nam keta ya ka ketin, anta kaki kemat. Anta ikmod mat lembag ini lai uni jipang pula badung saka met kejong beriu nangta kebangi kairu pad yaki beriu yakini ki kinong di jingdi bakin long ki bale khoi ta ka bakin sai ki borobor bagi haban deng dagi gloves bagi haban kam dagi mas ko kom ka ba day bagi day ban maintain ya kata ka distance support ki bawan di wan tie baraba kino ki bawan di wan tie ro inai kai dukan bakin amsha eki banwan support klem da don ki mas tane pai milap tha ya boro kini kinong di jing di bakin bu ya kini ki hand sanitizer ha boro dukan ki jungki bad ki maintain ro ya kanega ka register berkat batka kerteng jongki ka phone number jongki bat kaneka address pala dajia kuno nilaban labe kidi breu nilale sayo ngi don ki bala bu e kini register bat don hiru ki dukan ki bempat bu te ya kini yai ya hikai si ya hikai breu narba nitip bakane kade ka behavior change kade ka bandang yai teng kat padang don uni covid bat hading kataro ide bandai yai teng ya kini ka behavior change teaching ya ki breu kenang ba ki breu ki sing thu ya kani ban abang ile ya kani ka behavior change amne tang na covid kan ya dai ni kaba ama bat ka jigwe na ki jingpang ka bangi la ban yo ki ya da ka jingpang TB tuberculosis kaneru kala panra ka jingrap ka bakrau ladang la ban maintain ya kani ka behavior change teni hikai ru ya ki breu haba kile kiwan makinam dia patha makinam di rumah dan di secret dan bang kuai klem da sai kiti dan kano ke bagi bangru diban kemau banda sai kiti dan banda pernah kam suada kini gi hand sanitizer suada kin bang pat ni kai kum kuma on kini ya kini gi mobile people balik kawan bagi diban pikir ha nang ba bakat bala abaki le kano ke jakaru kidi ban kia na ka barung ha kitu bijaka di balong crowded dan di bakap ni abreu dan ni bakia hab tu jaka bukan kinja ni iba kibreu kilong bom salia namu kiba shule thurmor ni ongi kini be wale ye bidu jaka
But haba pilih ru semua ban kenma bahaya de pilih ban dah hong me dane ban putan kam beda tinggi di masang nong nong de. Hoi kita bun ki eki bangi kai ki kurang de malu mala hendiat gede gini ki bangi stress bahaya tinggi. Nama kane ka jingle jong kala abang jada ini na mu jimpang coronavirus.